Turabasuje mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuzani Damascene, turi kumwe na Geopolitical Analyst Kofi. Kofi umeze ute? Mwese ndabasuhuje abo tubana kuri Rwanda Burundi TV, twizeye ko meze neza, nanjye meze neza nta kibazo. Dusuze mwese abakunzi bacu abaherereye mu ntara zombi n'abandi bantu bose aho bari hose ku isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abasha kumva ibiganiro byacu byose turabasuhuje. Kuri FARDC na M23 ntago turi butindeho cyane, nta commentaire nyinshi ariko kubera ko nta actualité nyinshi zihari zisa nkaho ziri geopolitical. Urabona ko Kisekedi ari mu matora kandi ubundi Kisekedi ni utuma dufunctiona nyine nk'abanaliste kuko n'ubishyira muri institution agafata ibyemezo muri diplomacy. Rero Kisekedi arahuze cyane, ntago ari kujya mu bya M23 cyane. Ubu ngubu ibintu biri kuba ni front line ngo M23 yafashe uduce, FARDC ngo yisubije ngo bayitwatse, kandi ibyo ngibyo ku banaliste nyine twebwe bari icyuka ntacyo babitumariye kuko twe turi institutionalize. Gusa ntago nabura kugira utubazo nkubazaho mu byo ndi kugenda mbona nyine biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose, nkumva icyo bivugaho. Ese kubera iki Kisekedi yamamaje muri Bukavu na Goma mu masaha ya nijoro? Nakomeje kubona ko byavuzweho cyane, abantu benshi bakomeje babikritikaho cyane. Ariko kuva yatangira kwiyamamaza nyine byari bisanzwe tu. Kubera iki kwiyamamaza kwe muri Bukavu na Goma abantu babikrititsaho cyane? Kuba yabikoze ninjoro se bira nibyo twita propagande douce. Ana nko mu mujyi wa Goma na Bukavu abantu benshi bahahanze amaso bavuga ngo reka ture ko Kisekedi azahagera bitewe ngo ni mu mitekano. Bana Goma ibitero biri hafi ya Goma, ibiki byose biri hafi ya Goma. Bumva ko M23 ma discours ivuga ko na Goma iki byose ishobora kuzagerwamo. So bumva ko rero abantu benshi bavuze bategeye Kisekedi Goma ngo barebe uburyo azitwara muri ibyo bintu. Noneho rero kugira ngo abereke ko Goma nta kibazo gihari, ko Goma hari sekirize, ko ntabwo bimuteye we agomba kujya ari na nijoro. Mu gihe mwebwe bwo kumanywa mwari mufite ubwoba bw'uko we agiye na nijoro abereke ko ibyo bintu ntacyo bimubwiye. None akabikora mu mijyi nyine Bukavu na Goma, ukabona bikoze gutyo hose. Donc ni kwereka abantu ko adatinya aho hantu, ko ibyo ngibyo M23 bivuga ngo Goma iki byose donc abiciye amazi, none akajya ari na nijoro. Urumva ko rero ni propagande douce. Kuba byavuzweho wenda handi bitaravuzwe ko abantu baba babivuzeho cyane ni ba bantu baba bategereje kwa ajyayo. Nuvuga ngo byari bizwi ko mu kwiyamaza atazagera Goma, niko babibonaga bakavuga atarahatinya ko M23 ari hiri ariho iri kwinteresa, hari ishaka kwinteresa mu Misiri imbere bakumva atahagera yaraharekeye M23. None rero kuyangwa haze haze abereke ko ari hejuru ibyo binahaza nijoro. None abantu bumvaga bidashoboka, no abantu bivuga ati sino nuko baza nijoro donc bakabisakaza gutyo bakabyibazaho kwa. Ariko nyine ku muntu usanzwe uzi neza ko Kisekedi ntabwo bafite bwa M23, Kisekedi yize FARDC yize umutekano w'abamurinda, we ntabwo bakomanta kuri ibyo bintu. Hari ifoto yakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga cyane muri aka karere cyane y'umusirikare w'umurundi witwa Brigadier General Ndizigiyeri Elias cyangwa Eli. Yari yambaye umwambaro wa FARDC. Ko ukuntu ifoto imeze, hamwe biragaragara yambaye umwambaro wa FARDC andi bakamwerekana yambaye umwambaro w'Uburundi. Mbega ubwo ni idarapo tureba iyo tugeze mu mwambaro. Ibi byo bisobanuye iki? Ubundi abantu ntabwo bari babizi ko hari abasirikare b'Abarundi bari kurwana muri FARDC. Ubundi nkuko twabisobanuye birazwi ko ingabo z'Uburundi ziri muri FARDC, n'izangora zirimo zambaye FARDC, yewe n'iza Tanzania zirimo, hakaba harimo n'iza Kongo zisanzwe. Rero Abarundi rwose muri FARDC barimo, ahubwo sinzi impamvu biba igitangaza ko kuri intambara ngiye ntabwo iri yanyita FARDC, nyita Hutu Generic Force. Iyo rero mbwiye ngo dore ngo umurundi wambaye FARDC kuri ngiye nyine uri kujustifia rya zina nayise.
so rero ibyo ngibyo ntabwo bari igitangaza, ni nkuko no ku ntambara Ukraine ntabwo cyayisika nakita Ukraine kuri iyi ntambara, ushobora kucyita democratic force kuko ibihugu byose bifite demokarasi babyasizemo abantu twita instructors, harimo abasirikare ba Amerika bambaye imyambaro ya Ukraine mu bajenerali bakuru. None na cyayisika cya Putin nacyo nakita dictator general force kuko harimo Putin, harimo Belarusi, harimo Iran, donc bano bari bambaye imyambaro ya Wagner cyangwa y'Abarusiya na North Korea. Urumva rero ibyo ntabwo bari gitangaza, iyi ntambara ivutse abayiyenteresa aho bimena amaho ko ibyo ari byo byose irantambara ntago abantu uriya muntu se wenyine sinavuga ngo oya n'umusirikare mukuru w'u Burundi rwose birumvikana, ariko se wenyine w'umukuru uriyo w'ikindi gihugu kandi umva kumufotora ntago ari impanuka kuko urumva kubona ifoto y'umusirikare mukuru biroroshye. Kubera iki babonye ifoto y'u Burundi cyangwa u Burundi aribwo bakomanseho cyane muri iyi ntambara kuruta za Angola na Tanzania? Ubundi u Burundi impamvu bavugaho cyane icya mbere nuko ahagomba kuba barikanize hari hafi y'u Burundi, kandi u Burundi buhiyenteresa kuva kera kurusha ibindi bihugu bishobora kuza byivanga muri FARDC. None u Burundi ubona ko aribo bantu bari kurwana avec conscience na M23 no kurusha FARDC ubwayo y'abakongomani. Donc M23 wibwiye ati ninde uri kukubangamira kugira ngo ugere ku ntego zawe. Umuntu wa mbere yavuga nta nubwo ari Kisekedi, yavuga Evariste. Yavuga ati Evariste avanye ingabo ze hano hano, twaba dusigaranye ikibuga twenyine. Bari abantu bitwa ngo Wazarendo ngo ibiki byose bariya rwose badafite instructors b'Abarundi, badafite instructors ba Angola, badafite instructors ba Tanzania, nta kintu bashaka kugeraho. So rero M23 niyo mpamvu isheta Abarundi cyane kuko aribo bayibangamiye. Hari icyo byaba bivuze muri diplomasi, muri bya bice by'intambara, muri diplomasi hari icyo byaba bivuze kuba ingabo z'u Burundi ziri muri FARDC? Mbo ntabwo Evariste afite ikibazo cy'uko ari muri FARDC kuko n'ubundi nuwo wajya kumunenga nawe arabizi ko M23 atari abakongomani gusa. Ese ubundi ikintu waza ubazaniye wewe waje kwerekana ko M23 ari abakongomani gusa mbere yo kubaza ko na FARDC irimo abandi bantu bikunaniye? Rero nawe ndumva ntacyo waza ubaza. Nese impamvu M23 yanze ko bayibarura ntukubera tu discussinga ku bintu kari tuzi neza ukuri. Reka tuze ku ngingo ya nyamukuru y'uyu munsi turebe gato ku ntambara ya Israel na Iran. Ubu ngubu amaze kugwa mu ntambara muri Gaza ni 18 ndetse ni 50 bamaze gukomereka. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza yavuze ko nta hantu na hamwe basigaranye ho guhungishiriza abaturage, ndetse umubare w'ibitaro wamaze gusa nkaho ugabanuka nyine ugenda uyoyoka. Ibitaro byinshi byafunze imiryango ndetse n'ibisigaye bifunguye ntago bikibasha kuba nta hantu bafite ho gushyira abarwayi ko nyirango murabizi ari ikibazo cy'abarwayi giteye ubwoba. Ndetse n'uburyo bwo kubona yaba imiti, amazi, amashanyarazi biragoye cyane. Ese Abanyapalestina bazirike? Mbona kuvuga ngo kugira ngo turebe impamvu Abanyapalestina nabo bapfa ku bwinshi, ubundi banza umbwire kubera icyo umuntu ashinga umutwe akubura intwaro, wowe wumva ari ukubera iyihe mpamvu? Ari impamvu zishobora gutuma umuntu ashinga umutwe. Impamvu ya mbere haba hari ideology ituma nyine haba ari ideology murimo. Niba ugiye kurwanya leta runaka haba hari ideology kuri ibyo leta ikora idashaka. Ushobora ngo iriya bari abantu bagutwariye ubutaka, bashobora kuvuga ngo buriya bwoko bwaraje burabamenasa burabafurapa namwe kandi murabishoboye. Ariko hari n'izindi mpamvu. Izindi mpamvu uba ugomba kuba ufite umuntu ugusunika. Wa muntu uzagira gute ko buri mutwe ugomba kuba ufite base arrière. Umutwe uzaza ukubwire ngo akira imbunda ugenda urwane.
kandi wize neza ko hari n'undi muntu uzagukorera diplomasi wowe ni igihugu nzigiye numva ko ariko umuntu ashobora gushinga umutwe. Burya rero ibyo ngibyo nibyo tuba tubona muri media nibyo baba barovandika. Burya umuntu ashinga umutwe kubera ikibazo cy'inda, nta kindi kintu gituma ashinga umutwe. None rero iyo nifite ibibazo by'inda hari ibintu nshaka kugeraho kugira ngo mpaze igifu cyanjye, ngenda ndareba abantu runaka nitwaza, kuko umuntu yubura intwaro ari umuntu umwe, ntabwo ari abantu benshi burya bubura intwaro, bari aba bakurikiye ideology ariko burya bari umuntu umwe wubuye intwaro. None rero umuntu waba yifitiye ikibazo cy'inda, none akavuga ati kugira ngo mbone abarwanyi, kugira ngo mbone revendication, kugira ngo mbone ibyo media ivuga, reka inshaka ibintu ndoha ku bantu. Akagenda akareba nka tribu runaka, peuple runaka, mbega abantu runaka bafite ibibazo mu mateka bahuye nabyo, bafite leta ibamenasa, bafite uko environnement itabafashe neza. Akavuga ati noneho reka bano bantu mbibikireho, niho nzakura abasirikare, niho nzakorera ntuza revendication, niho nzakorera ibiki byose. Noneho rero ibyo bintu koko ari igihe birya, ukabona umuntu ageze ku ntego, ariko nageraho kwa ari ikibazo cy'inda muzabona yipakira inda ye, hari ibintu wenda runaka azajya baha namwe kugira ngo ajijishe, ariko mubone arimo arihaza wenyine. Noneho umunsi ibyo bintu byaguye mu mazi, abantu bakavuga ati reka turwanye uyu muntu. Ntabwo rero barwanya wenyine, namwe mwamuhaye abasirikare, namwe mwemeye ko bakoraho revendication, mwamuhangiye indirimbo za morale, mu muha bazariyeri, bose bazahanagurana n'ibyo bintu. None nimba abanyapalestina Hamas koko yarabatetesheje, yarabitwaje, bakavuga bati twe tuzakora ku buryo Isiraheli itinjira muri Gaza, tujye twigenga, koko bigacamo. None nyuma Isiraheli ivuga ati tugiye guhanagura uwo muntu witwa Hamas, namwe yashingiwe mwese barahanagura kugira ngo iyo ideology ye y'inda ive mu nzira. So rero abanyapalestina ubirebere muri uwo mujyo, uvuga ngo nimba tugiye kurwanya Hamas, ubwo namwe donc yarishingiye ifite imizi mugomba kugenda. None se nkaho urebye nk'umuntu waba arashinze Hamas, yaba ari nkande nyine Hamas, ariko ifite abayishinze, ntabwo yavuye mu ijuru, ifite umuntu wayishinze. None we aravuga ati abanyapalestina tugomba kwigenga kuri se. Urumva nyine nibo yubakiyeho revendication, ariko we yifite ikibazo cy'indaye. Nta muntu burya waza kukurwanirira ntibibaho. Buriya hari ibintu abantu baturagiramo, nta muntu ushobora kubura intwaro ngo akurwanirire. None se iyo turebye kiriya kibazo cya arakwitwaza, ariko ntabwo iyo turebye kiriya kibazo cya Israel na Palestine, kusanga ari ibintu bya kera, kandi ugasanga rimwe abanyapalestine ibyo bavuga ari uko nyine. Nakubwiye ngo we areba peuple yarenganye koko isanzwe irengana, haba mu mateka haba no mu biki, aho akavuga ngo nje kubarwanirira. Ariko umuntu iyo yifashe kuvuga ngo nje kukurwana nta masezerano mwagiranye, utarigeze ubimusaba, uwo muntu ujye umenya ko aje kutwitwaza, ntabwo bari waje kurwanira. Wese uzamuhemba iki nyuma yaho? Ako kazi umuhaye uzamuhemba iki? Nicyo uhita wibaza. Noneho rero Netanyahu nimba wagiye guhanagura Hamas, we arahanagura n'abayiha mohale n'abayiha ibiki byose, igombe igende gutyo. None ikindi cya kabiri nuko iyo umutwe bagiye kurwanya no mu by'isheta, nuvuga ngo isheta materiel zawo, intwaro n'ibiki byose, rero isheta nabo abaturage yari yabeshye ko irwanirira kugira ngo koko ni mubarasa amahanga avuga ati burya koko dore wa muntu yamarwana abara abantu, none agiye mu bibazo nabo bahuye n'ibibazo. Burya na Hamas nayo arabisheta kugira ngo Isiraheli barasa amahanga bibone ko yakabaye hagarika ibyo bintu. None rero abaturage bari gupfa hariya, niyo mpamvu uzajya ubona Hamas ijya kwestara ibisasu mu bitaro, ibizi neza ko ari n'abasivili. Kandi Netanyahu nibashe kuguhiga ntabwo ari bwite kuri ibyo bintu, warareba washize intwaro naho wicaye, none ubishyize munsi y'abaturage, bose umva badahanagura. Donc unayira basheta Hamas, niyo mpamvu ubona imibare itumbagira gutya. Rero nizo kayebyira abaturage bagwamo. Netanyahu arashaka kubanagurana na ideology ya Hamas, na Hamas nabwo ikabasheta. Urumva bapfa dabo.
ndetse Netanyahu icyo ashaka ni uguhanagura amaso cyangwa ni ukugira ngo akomeze akore invasion kuri Palestine, kuko birazwi neza ko Israel ubutaka yibye Palestine. hariya hose ubundi Israel yigeze imbere y'ine gatanu harwo yabagaho yaraho baje baragura bisanzwe ahandi nyine bagenda bimve nyine bimve Israel ngo nikishaka cyangwa ikishaka no kugira ngo uhari hose haba hawe. Ubu ni uko nabikubwiye Biden yagiye gushoza intambara ahantu areba ibyo nawe wifuza. Nuvuga ngo nkuko nakuhaye urugero ku mitwe ya Afrika. Imitwe ya Afrika Biden ashobora kugira ikibazo cy'amabuye ahantu. None akareba tribi runaka akayaruma. Kuko azi ko ayo matribi ari aho ngo hadakorana arebamo imwe akayaruma. None yo tribi nayo hari igiye kwa kumujinya nayifite ari gimara indi tribi nyamara Biden we yabwiye ati mugende muteshe umutwe president gusa anyemerera amabuye ibindi bibazo tuzabikemura. Ariko yo kubera impamvu historique impamvu sociologique ukiyangaje no kumena za tribi zindi mutaziranye. Rero na Netanyahu niyo case vuga ngo abayahudi n'abanyapalestine bafitanye ibibazo bisanzwe. Iyo rero ubonye case nubwo yabona ntayihuriye no kwica abanyapalestine you apply ibyo wari usanzwe ufite mu mutwe. Rero Netanyahu we yanaboneyeho ku banyapalestine buriya rwose habidahagaze yabamara nizoro nabyahagarara nuko ngo kwara abavuga ko impamvu Israel idafatirwa sanction ari uko urebye muri buri gihugu buri gihugu bijye mu bayobozi bakuru usanga harimo abayahudi kandi bikaba bivugwa ko abantu batunze amafaranga ya mirenge apana nyine bano baratwumva nyine bagaragaza mu nyamakuru abatunze amafaranga y'ibya mirenge na bamwe mu marugarisha ngo harimo abayahudi haraho byabihuriye. Nuvuga ngo Israel ifite abantu b'abamambure bagiye bakomeye mu bintu by'ama institution agiye akomeye ku isi. Burya no muri Amerika ubwayo abantu bari hejuru mu myanya yo hejuru n'abanya na Blinken buriya no munya Israel. So rero nacyo kirimo. Donc ifite abarobiste bakuru. Palestina nta barobiste ifite. Ubundi Palestine kuri kote itagira lobby. Kote Iran, kote Putin, kote Corée du Nord, kote Syria nizo abantu bafite iki. Nta na institution nimwe bafite yakurengera. So Palestina rero ahubwo hari igihe bizarangira inavuyeho. Niko nge mbibona. Ejo bundi kuwa gatanu muri UN habaye amatora mu bagize UN Security Council. Bose uko ari 15 bose nyine uko ari 15 ayo matora yaragamije guhagarika intambara yo muri Gaza. Ibihugu 13 byatoye bisaba ko intambara yahagarara. Ubwongereza burifata, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itora ivuga ko iyo intambara yakomeza. Banzu dusobanure UN Security Council ni iki? UN Security Council ni kimwe mu mashami agize Loni ndetse ni naryo shami rikomeye cyane rirepresenta ibyo Loni ishinzwe. Ubundi Loni ubundi hari n'abayita totalement ngo nakanama gashinzwe umutekano ku isi Loni. Ariko noneho Loni bivuga Nations Unies. Ahubwo mu munsi imbere harimo uduce harimo nako gashinzwe umutekano ku isi. No ko ariko gakomeye cyane bakitiriye ushobora no gukitirira UN yose. So rero ubundi haba harimo ibihugu 15 bishinzwe gufata imezire runaka z'amahoro ku isi. Ariko noneho harimo bitanu byo biri perimana, harimo Chine, France n'Ubwongereza. Abo ngabo bo bahoraho. Noneho bafata n'abandi 10 bo bazajya bahindagurika. Donc abantu burya uzarebe umuntu wese mbega kizigenza akina abantu bamugaragira. Noneho kwako nimba bamugaragira abakoze bivuze ngo arabahindagura nyine. Bazana n'abandi 10 bagaragira ariko basa nkaho nta kamaro bafite. Ikizaguye ko nta kamaro bafite nuko harimo n'ibihugu bya Afrika. Ibaza igihugu cya Afrika muri Loni nawe wumve nyine buri kuno babimeze. Ibyo bihugu kuri ubu ngubu muri uyu mwaka 10 ni Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana,
Japan, Malta, Mozambique, Swaziland, UAE. None umbwire ngo ahantu harimo Gabo, ahantu harimo Mozambique ngo bafata ibyemezo mu bintu bijyanye ngo n'umutekano ku isi. Mozambique ubwayo ubu ngubu nta nikibaho. Mozambique nta sovereignty igira. Gabo murabibona ku ejo ndi bayigenje bayizana makavuyo. Urumva rero bano bandi 10 bo na abantu bo kugaragira bari abatanu none ubunyuma bakazabafurapa bakazana abandi. Iyo niyo bita UN Security Council. Ese kuki USA yanze gutora ko intambara ihagarara? None se iyo nkubwiye ko Amerika igira polisi burya ubuzi ko ndimo ndakina. Nuvuga ngo iyi ntambara iyo tuyirebeye muri espace geopolitique niyo kugabanya akayayo ka Iran mu bintu byo gushaka kuyobora Middle East. None rero Iran nimba bakoze siranchese ikabanza Israel bivuze ngo yo yakije umuriro wo kuyigusha hasi. None rero Israel muri Gaza yego iri ariko Iran niyo bategereje byanyabyo kuko rega Hamas iba muri geophysique ariko ntayibaho muri geopolitique. Muri geopolitique Hamas ni Iran. None se nimba intambara ya Nouvelle Ordre Mondiale Hamas hari ubundi harubwo yabuza Biden kuyobora isi. Hamas ubwayo iri muri Gaza. Nta wapi. Vuze ngo harundi bataga iyo turi muri espace geopolitique ubwo batagitinza Iran. Iran rero yanze kuza kugeza n'ubu ntiraza ntiyiroha mu ntambara direct. Kubihagarika rero ntago byashoboka kuko Iran ntago iraza. Papa se intambara ntiragerwaho. Iran ikomeje ntize mu ntambara. Intambara yazarangira gute? Iran ikomeje ntize mu ntambara ubwo Netanyahu waraguma rwanye Hamas ubwo intambara yaguma ku rwego rwa Gaza na Israel. Hamas na Israel bigume kuri urwo rwego. None rero ntago wabihagarika Hamas igifite ibisasi iri kurasa. Netanyahu atarafata Gaza yose ngo ayisekirize. Nabwo iyo scenario nayo ntirarangira. Rero urumva intambara wabo yiciyemo kabiri. Netanyahu ntaratunganya neza meme no muri espace Iran nayo ntago irabyirohamo neza. Urumva intambara ubundi ntago iranatangira. Rero ntago wayihagarika itaratangira. Mu gihe uri umuntu ufite police. France na Japan batoye basaba ko intambara yahagarara. Kandi nabo bona ko ari ibihugu bikomeye muri UN Security Council. Ndetse ubundi bisanzwe bikigikiye intambara Amerika ishoza ku isari hose. Urugero urabona ko bari gufasha Ukraine. None kubera icyo bari gusaba kwiyagaza yahagarara? Mbona uko badashinzwe iriya regio ubundi Roblox gusidana kuye ko ari nini cyane. Rero ahantu hose Biden ashoye intambara abafite umukozi ushinzwe aho hantu abandi bo bayobya uburari. Nuvuga ngo umuntu ushinzwe Middle East ni Netanyahu, we ari mu kazi arimo araperforminga neza. None abandi bakozi bo badafite kiraka aho hantu bo biroha mu bintu bega byo kujijisha idakopoza kuzana mu buryo bwa humanitarian kujijisha muri media bakina. Makoro w'ikintu ashinzwe na Afrika. Iyo Biden ashoye intambara muri Afrika bwo Netanyahu ni ubugiye muri ibyo bintu nawe akabaseriye aho ngaho. So rero Makoro uzajya umubona ari mu byo muri media arimo arakina kwa ko ntago ari akazi ke kari hariya wari muri Afrika. Niho bashinzwe guteza akavuyo. Nono Japan yo urabizi Japan na critire yayo n'iki byose ntago ari abantu Amerika ikoresha cyane mu ntambara. Ahubwo nko kunamba Ukraine bo bashinzwe gufinansa. Nono ku ntambara zo muri Afrika Japan yo nta kiraka bifite. Nyuma uzajya babona bo barimo donc bari muri za comedy. Guterres we yahise avuga ko nubwo umwanzuro udatowe nkuko byari biteganyijwe cyangwa we nkuko yabyifuzaga. Ayavuze ko azagukomeza gushyira imbaraga ze zose mu guhagarika intambara yo muri Gaza. Ese Guterres ubona yakora iki? Guterres komediye nta kintu ashobora gukora kuko we ahita avuga ati ngewe isi yose izi ko ngende umuntu yoboye UN ishinzwe amahoro ku isi ishinzwe gutunganya ibintu ku isi. Ariko hari abantu batazi ko ari Biden wankizeho.
abo ngabo reka mbaragire mbabwire ko nzagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umugambi wa Loni wo guhagarika intambara ya Gaza twe dushinzwe amahoro tubigereho. Ariko abizi ko abantu nkatwe tuzi neza ko Loni ari ya Biden ari umushyiraho, abizi neza ko tutari bwemera ibyo bintu. Ariko ajyara muri media karagira abo twita rekanaye, ndoko abantu yego bakurikira intambara ya Gaza ariko batazi ngo ni ibiki. Abo niba bari kuragira, ariko nkatwe elite ababizi neza ko tutakusha kumva ibyo bintu. Ntago urashobora kugira ikintu akora Biden atamuhaye permission. Nta kintu azakora. Foreign ministers arimo aba Jordania, Egypt, Palestina, Qatar, Saudi Arabia na Turkiya babonanye na Blinken nyuma y'iyo nama, nyuma y'ayo matora baganira ibiganiro bijyanye na humanitarian muri Gaza. Ibiganiro byabo byageze kuki? Nubundi Blinken akomeje akazi ko gukonsolida ibindi bihugu byose bitari Iran, Syria na Palestina kugira ngo nibirohe muri intambara bo bagume mu bya humanitarian, kuko Biden yatanze permission, yavuze ko abanya-Palestina batandukanye na Hamas. None rero bo ikintu bamusaba nuko byibura Netanyahu ntago bamusaba guhagarika intambara, ubundi bamusaba ko Netanyahu yajya atanga gahenge ndetse ntarase abantu bashinzwe gutanga services za humanitarian, ndetse nimba basabyaga agahenge runaka k'iminsi ngenga agatange. Ubundi nibyo bari kumusaba, kuko barabizi ko guhagarika intambara byo bidashoboka, Amerika igira polisi. Abo ba minister rero nubareba uraza gusanga ari aba pro America gusa, nta w'Uburusi urimo, nta wa Iran urimo, nta wa North Korea urimo, ngo arabuza ko opoza Blinken. Bo rero ni ibintu babiganira ngo by'ubufasha mbega byo kujijisha ngo berekane ko bari kumwe na Palestina, ariko nta kintu bazahindura. Rero ibintu baganiye ni humanitarian gusa, ntabwo ari gufasha uriya Hamas. Perezida Putin yavuganye na Netanyahu kuri telefone ku bijyanye n'intambara bafitanye hagati ya Gaza na Israel. Putin yaba yabwiye iki uriya mugabo? Putin yamubwiye ibyo atagomba kumubwira. Putin nawe yibere muri humanitarian ngo na truce period, ngo Putin ubundi yagabamaganye Netanyahu akamubwira ati hagarika intambara cyangwa menemo Wagner nimere nk'iya Ukraine. Ubundi niko yakabamubwira. None wari nawe ari kumubwira ati waduhaye ngo iminsi 3 ngo watanze ngo agahenge ngo hagaritse intambara. None Netanyahu yahise amubwira ati ahubwo we ntabwo nishimiye icyemezo wafashe muri Loni wamagana ibyo ndimo. Rero Putin nawe amagambo yamubwiye ni nkuko Macron cyangwa se uyoboye Ububirigi yamagaranye Netanyahu bakiganira ku bintu bya humanitarian gusa. Putin nawe niko yabigenje. Ni ibyo bavuganyeho gusa cyangwa nuko ari byo bahisemo kwereka media? Ndakubwiye ngo Putin nta kintu ajya hisha, yari gutinya iki? Putin yateguye ibintu kubikubwira arabikubwira, ndetse bikajya nahagaragara. None se kubyo natase itabivuga y'Abarusiya? Putin nawe yamubwiye ku bya humanitarian amuhagarika, amusaba guhagarika intambara. Ubundi nk'imirimbanya kumwe ati nzane Wagner cyangwa urabihagarika. Nuko ubundi yakaba yamubwiye. Rero nimba Putin aramubwiye nkuko uyoboye Ubudage yamubwiye, bivuze ngo Putin nta polisi agira za balance of power system, ntazagira burya. Donc ubuhirimbanyi bwa nta buhari, nta draft ibyo bintu afite, kuko uramutse ifite ntago wasaba Netanyahu guhagarika intambara. So watubwiye ko Putin ari impirimbanyi iri kwisi? Ni impirimbanyi ariko ideology koma, kuko hari igihe bigera pratique nkabona ntabihaye. Neso uri impirimbanyi kuko yanyaye wabwira Netanyahu ngo wahagarika intambara, cyangwa ati cyanzane Wagner tubirangizanye mbega tugiye ibintu tuganira. Ariko warimo agati tubaruhagarika intambara. Se kubona ngo wamubwiye ngo azane Wagner. Iyi ntambara ko ari y'Abarabu n'Abayahudi bahuriye na Putin. Nurize iyi ntambara ni Iran. Espace géopolitique Iran na Putin ni umuntu umwe. Nkuko Biden n'Abongereza n'abari umuntu umwe. Ubabongereza bavuze ibintu si Biden ubivuze.
urumva rero Putin mu by'ukuri ashobora kuba yarashushanyije akabona ko Iran wenda Putin ashobora kuba yarebye akavuga ati nubwo Iran turi umuntu umwe yego ariko ndabona kuyobora Middle East bitashoboka noneho agahitamo gutangira gusaba ko abanyapalestina gupfa byahagarara ko n'ubundi ari kubona ko Iran itazagera kuri ibyo bintu ashobora kuba yikora izo risk analysis nuko nguko ubona ibyo yavuganye na mugenzi hari cyashyirwa mu bikorwa cyangwa hoya nyetanya ubwe yahise amwibwira ati ahubwo ndakwiyamye ngewe nibyo watuye muri Loni warandakaje utora ibintu muri Loni sinabyishimiye intambara iri bukomeze. Uhagarariye Israel muri UN nta kintu we yigeze atangaza ku byabaye muri ariya matora ariko yavuze ko intambara izarangira ari uko Hamas isenywe burundu igashironywe ku buryo itazongera kuvuka cyane ko na Robert uhagarariye Amerika muri UN Security Council nawe yavuze ko Amerika itazacika intege ku mugambi wayo wo guhagarika no guhirika cyangwa gukuraho Hamas burundu kandi yavuze ko guhagarika intambara byatuma Hamas yongera kwidevelopa bityo ikazaba yagaruka ndifite n'izindi mbaraga kubera iki ubundi bantu bose Amerika nayishaka ko Hamas iva Hamas twaye cy'Amerika ngo Hamas iyo kumva Amerika iri kuvuga Hamas we yubirebera muri espace géopolitique ujye wumva Iran kuko Hamas ubwayo nyine ntayo donc uri kuvuga ati intambara izahagarara ko Hamas ivuyeho burundu ari uko Iran itagifite imbaraga zo kuba itagifite akayihaye ko kuyobora Middle East ndetse n'abikoresha batakiriho kuko Iran ikoresha Hamas ikoresha Houthis ikoresha na Hezbollah nubango ibyo bintu bizahagarara ari uko ibyo bintu bitagihari buri Hamas nirangira next ni Hezbollah next ni Houthis ibyo bintu bitaravaho Biden ibyo babwira ati ibyo ntibizashoboka ubwo bagomba guhagarika Iran muri espace géopolitique ariko bakanakuraho n'ibyo yubakiraho izura ibyo bintu ari byo mitwe nakubwiye so rero nuko nguko bimeze ntabwo intambara izapfa guhagarara ibyo bintu bidakemutse usibye muri Gaza turi kubona n'ahandi hantu hari kugaragara ibikorwa by'intambara bitari Hamas Syria yavuze ko yahanuye misile ya Israel yari yoherejwe mu murwa mukuru Damascus ese Syria yo ije gute mbo nukuvuga ngo ahantu hose ofete Iran imaze kunanirwa kujya muri Hamas bitewe na diplomasi yavutse kuri iriya ntambara bitewe na finance supply chain ya finance yaje kuba bloqué kuko Chine yanze kohereza finance noneho muri diplomasi bariya barabo bandi ngo ba Syria n'abaki bose bariya bose nabo bagumye gutinya ba Biden Iran inaniye kujya muri Gaza ariko noneho umujinya wayo ubugiye kujya mu zindi corridor zengo umujinya urabona muri Houthis launching ibisasu ubone muri Hezbollah launching ibisasu ubone ku bantu ifite muri Syria launching ibisasu niho hantu uri ubona izo ntambara urajye umbwira ati harandi turi kubona ibintu buriya ni Iran biri kubyohereza ariko noneho ntago Iran ikora risk analysis cyangwa se nabishuka ngo bayikore barebe bavuga ati se Hamas ko Iran itayifashije twebwe izadufasha umunsi Netanyahu yadufunguye koridoro ntago bibaza icyo kibazo Netanyahu yamaze kuvuga ko Biden namuha permission yabwiye Liban ati abo baturage bazahura n'ingaruka ntago rari marakina ubwo umunsi bamuhaye permission azahita abarambika hasi nabo so rero nuko nguko bimeze ni Iran biri gukora ibyo bintu bindi muri background hari igihugu bita Cyprus cyavuze ko serivisi zacyo z'ubutasi ndetse na Mossad bafatanyije kuburizamo igikorwa cy'urugomo cyari cyateguwe n'akagurupe k'abanya-Iran cyari kwibasira abanya-Israel baba muri Cyprus ese byo bisobanuye iki ku ntambara ya muri Gaza
Cyprus ni agahugu kiryamiye hariya muri Mediterane, ni agahugu nyine k'akarwa, urabizi birwa nyine babirimo, ni ahantu abakire bagenda bakadepa amafaranga y'amabizinesi n'ibiki. So Cyprus rero iri pro Amerique, uvuze ngo ni Israel nyine ubundi urebye. Noneho harimo agaco k'abanya-Iran runaka bapanze umugambi wo kugira gute wo kumenasa abanya-Israel bari hariya, kuko nyine nkuko nabwiye barimo barashaka kandi hano bamena imijinya kuko bananiwe kujya muri Gaza. Rero ubwo Cyprus na Mossad bakoranye ubutasi bagira gute nyine bacobya ibyo bintu. Bivuze ngo ni abanya-Iran cyangwa leta ya Iran yari igiye gukora izo mekanizme. Ejo hateganyijwe amatora rusange muri UN, aho bihugu 193 bizatora ku bijyanye na ceasefire muri Gaza. Ese twitega iki? Muri UN amatora yaho ku ntambara ya Netanyahu nta effect azajya agira kuri Netanyahu, kuko nubwo mwese mwatora ko intambara ihagarara, ariko nta kintu byahindura urebye, kuko intambara ni ya Biden, n'izo ni muri moni za Biden, nta kintu mbega bizahindura ntacyo, kuko si n'ubwa mbere abaye. Niba UN Security Council yaratoye ibintu UN Security Council ubwayo resolution yaguye mu mazi, amatora yabaye muri ono bushize yaguye mu mazi, none se ayayo muyatezeho iki? Nta kintu kizaba rwose. Ahubwo bari abantu baba bagira ngo Loni fonction bongere batumira abantu, Loni ntiyibagiranye, ariko ni nta kintu biri fonction rwose ntacyo. France, Italy, Germany, abaministre ba Foreign Affairs b'ibyo bihugu bandikiye EU gushyiraho sanctions cyane cyane nyine kuri Hamas. Kandi nyuma baturakavuga ko Israel ngo ivuga ngo igabanye ibihano. Ako bavuze ngo bashyiraho sanction kuri Hamas. Ubundi Hamas siko tuzi ko ntabwo ifatanye ubushyamirane na Israel, bano bazamo gute? Nuvuga ngo ubundi bari abantu bayobyubura ari inyuma ukabavumbura. Nuvuga ngo Macron arimo avuga ati dukeneye rwose agahenge muri Gaza, abanya-Palestina bamerewe nabi, none ngo bashyire sanction kuri Hamas. So urumva ko rero ubundi kimwe mu bintu Bloc Gusida irusha abandi bantu nuko bo n'abantu bisize hamwe, bafite ubushobozi bwose kuri iyi si, bafite ibintu byose ngenderwaho kuri iyi si, bo bishyira hamwe kugira ngo bajye bagera ku ntego runaka. Nuvuga ngo wowe ushobora kugira ngo Amerika wenda intambara igiye kwinanira nka bya nijye numva kuri Kireni, ukajya kumva bavutse nk'Ubudage rwo gwihaye iyo package, kumva bavutse urundi ruhugu runaka narwo rwihaye ako kazi, ndongo ni baba ari benshi bahuje umugambi. Rero Abafaransa, Italy nabo bandi baba Germany rwose ni bamwe na Biden kuri no ntambara, ibindi bazajya bajyamo no kujijisha. Hari akantu kamwe bazajya bakora bito bafata, nubwo bakubwiye ibindi bintu by'amafuti bindi. So rero ni bamwe bariya no mwanzi wa Hamas cyane, kandi bariya biyo bavuze Hamas bavuze Iran, nuko banga gukoresha ijambo Iran ubundi bavuze Hamas. N'izundi Hamas urongera sanction Hamas usikora iki? Buriya ni nko kuvuga ati mushyire sanction kuri Iran nyinshi cyane. Nuko nguko ngogira ibyo tubwira kuri contre offensive. Contre offensive ya Ukraine ndabona hasohotse ibintu bikeya, byinshi byasohotse zo tunabivugaho. Biden dutegereje ko ari buhure na Zelensky mu kanya kari imbere muri White House bakaganira ku bintu byihutirwa Ukraine ikeneye kuri intambara y'Abarusiya bayishoyeho byihutirwa. Ubwo rero urumva Zelensky arabari impande y'umwami w'isi amusaba ibyo ashaka. Biden kandi n'ubundi nawe arimo arakora siranchesi zose zishoboka kugira ngo bari ba Republike bopoje ari amafaranga menshi cyane dutegereje azafasha Ukraine na Israel kugira ngo bayarekure agenda function. President Zelensky kandi azahita ahura n'abantu bakuriye Sena baganire ibiganiro by'umwiherero. Urumva ntabwo tuzi ibyo bazavugana. Azagana no bita Mike Johnson ukuriye Sena ya Amerika. Ibiganiro by'umwiherero kwa byihariye.
Perezida Zelensky yahuye n'uriya mukomediyo uyobora Hongiriya wirirwa wopoza Zelensky ku bintu runaka. Bahuriye muri Argentine bari kurahiza undi Biden mushyashya ugiye kuyobora Argentine, ndetse Zelensky yavuze ko yaganiriye n'uwo nguwo ugiye kuyobora Argentine, baganira kuri no ntambara Ukraine n'ibiki byose. Urumva rero yahagira urugendo rwiza cyane. None uyu nguyu uyobora Hongiriya yahise avuga ko yagiranye ibiganiro byiza na Zelensky. Urumva uyu nguyu nawe ubundi rego nawe na Amerika nuko bari kujijisha. Bulgaria paroma yabo yatoye nanone itegeko ryemerera leta ya Bulgaria kore izindi ntwaro muri Ukraine, kandi ngo bigiye gukorwa vuba. Abadepite babitoye ni 147 ku badepite 240. None bino bihugu biri democratique ntago ba maximiza ngo bavuge bati ngo abadepite urana nk'abadepite bariyo ni 240. Iyo babishaka bari ku maximiza bakavuga ati na abadepite 210 babito, ariko bajya hagati na hagati bakakwereka ko harenze abantu bake bikahita byemezwa. Bavuze ngo ni 147. Ubwongereza bwohereje amato abiri akora ibintu bya demining babushyiriye Zelensky. Aya mato ashaka kuzajya muri Black Sea. So rero ndumva rimwe ibyo ngibyo byasohotse, ibyo bintu tuzaguma tubidevelop. Nshimire n'abadukurikiye mwese.